Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pada pagi hari ini kami akan membacakan yang menjadi warta Jemaat Rantepao sepanjang Minggu 2 April 2023 sampai 8 April 2023 yang akan kita lalui bersama ke depan. Bisa dilihat di warta masing-masing. Pada poin yang ketiga, ibadah hari Jumat atau Jumat Agung 7 April 2023 dilaksanakan pukul 9 di halaman Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dalam kebaktian tersebut akan dilaksanakan perjamuan kudus. Kebaktian hanya satu kali pada pukul 9. Mohon perhatian dan kehadiran warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Kemudian poin keempat, ibadah Paskah pada hari Minggu 9 April 2023 dilaksanakan 2 kali. Yang pertama pukul 7, ibadah Paskah lintas generasi di halaman Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Kemudian yang kedua pukul 18.30, ibadah Paskah di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon perhatian dan kehadiran warga jemaat. Poin ke-6, jadwal kegiatan Paskah Jemaat Rantepao tahun 2023. Pada hari Kamis 6 April 2023 pukul 16 atau jam 4 sore, yaitu Kamis Putih, dilaksanakan jalan salib dan pembasuhan kaki. Kemudian hari Jumat 7 April 2023 pukul 9, ibadah Jumat Agung dilaksanakan perjamuan kudus hanya ibadah 1 kali. Kemudian hari Sabtu pukul 8
tanggal 8 April 2023 pukul 16 ibadah Sabtu Sunyi. Hari Minggu 9 April pukul 7 ibadah lintas generasi dan pukul 8.30 ibadah Paskah. Mohon perhatian dan kehadiran warga jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Kemudian poin ke-7, kebaktian rumah tangga PPGT Jemaat Rantepao. Untuk seluruh kebaktian tersebut dalam rangka perayaan Paskah tahun 2023, maka mulai hari Senin 3 April sampai hari Sabtu 8 April, kebaktian rumah tangga PPGT untuk sementara ditiadakan. Poin ke-16, kebaktian lansia Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan kegiatan Paskah, yaitu berpacu dalam kidung, dilaksanakan pada hari Senin 3 April 2023 pukul 9 untuk pelayan Saudari Jeniarti Jaisanda di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin ke-19, berita Jemaat Rantepao, disampaikan kepada warga Jemaat Rantepao bahwa pelelangan bahan-bahan bangunan dari pembongkaran gedung lama atau gedung pelayanan Jemaat Rantepao yang di sebelah kanan kita yang masih baik digunakan antara lain besi, yang kedua kap, 3 pintu, 4 jendela dan lain-lain. Jika ada yang berminat disilakan menghubungi Komisi Pembangunan atau pegawai jemaat Kantor Gereja Jemaat Rantepao. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Poin ke-20, berita duka cita telah meninggal dunia. Yang pertama Bapak Simon, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 7, pada hari Senin 27 Maret 2023 di Rumah Sakit Elim. Jenazah sekarang berada di kelompok pelayanan 7. Ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman dilaksanakan pada hari Minggu 2 April 2023 pukul 16. Ibadah penghiburan dilayani oleh GBI. Kemudian pada hari Senin 3 April 2023 pukul 8, doa pemberangkatan jenazah almarhum Simon ke Nanggala, langsung ibadah pemakaman. Yang kedua, Ibu Teresia Kassa, orang tua dari Bapak Paulus Salama atau mertua dari Ibu Marcelina Pakiding, anggota Jemaat Rantepao kelompok 7C, pada hari Rabu 29 Maret 2023 di rumah kediaman Pak Tadeanan Pitung, Penanian. Segenap majelis gereja dan anggota gereja Toraja Jemaat Rantepao mengucapkan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhum Simon dan Ibu Teresia Kassa. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Amin. Masuk poin 21, retreat dan pelayanan peneguhan sidi peserta katekisasi dilaksanakan pada yang pertama retreat peserta katekisasi Jemaat Rantepao dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 2 April 2023 di Kondoran Sangala. Kemudian yang kedua, jikalau ada saudara-saudari yang sudah mengikuti pembelajaran katekisasi dan ingin sidi, agar datang mendaftar di kantor Jemaat Rantepao setiap jam kerja dengan membawa surat keterangan telah mengikuti katekisasi dan fotokopi surat baptis. Kemudian yang ketiga, jika tidak ada halangan, akan dilaksanakan pelayanan peneguhan sidi kepada peserta katekisasi pada hari Minggu 16 April 2023 pukul 11. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Kemudian warta tambahan, yang pertama ibadah Paskah Sekolah Minggu atau SMGT Jemaat Rantepao. Yang pertama ibadah Kamis Putih jam 9, kemudian Jumat Agung jam 7 pagi, kemudian ibadah Sabtu Sunyi jam 9 pagi. Yang keempat pawai obor pukul 4 subuh dan ibadah Paskah pukul 5. Setiap ibadah akan dilakukan di Gereja Jemaat Rantepao dan untuk kebutuhan pawai obor anak sekolah minggu akan dibantu disiapkan oleh masing-masing kelompok. Yang kedua, dihimbau kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 supaya parkir di halaman gedung gereja, bukan di depan gedung gereja.
Dan informasi lainnya dan lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu dan saudara-saudari membaca di dalam warta jemaat kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Siulu solanasang tudikamasay lan sangan na puang Yesu. Salamak sitamu lan tebanua kabusungan na puang. Lan atutotemo mentama ki minggu prapaska mapenannanna. Situang duka ladinai umpakaraya minggu palma. Ia motu atu tonna mentama Yerusalem. Tupuang Yesu unsakei misa keledai. Ia mau mendari tanda kasianna umba kamarampasan. Anda ia tumai tau untamui puang Yesu. Pantan umballa pakianna siada umpalam. Belanna lanan olai puang Yesu. Si rampung ki atu totemo umpa misa pena. Ungki lalai tu apa katana sia pak kaboro. Tumangka na papayan puang ta puang Yesu. Unlendui kama parisanna lan susilan panandunganta tunakua lan Kristus nanai pak pakatana pak kaboro tabendan solanasang angga kadipangkeran lumati belakbak. Siolo solanasang ya tu pak tunduanta umpo tete sangan na puang tumangkang pada di langit soralino. Amin, amin, amin. Salamat lako kamu solanasang dia may mintu tama salo. Pak kamasian na puang Yesus Kristus tontong usi solang kami. Usi solan duka kalemi. Tanoko. Lambasaki Pak Pudian talung puluh misa. Angka kasera selako angka sang puluanan. Pak Pudian talung pulo misa angka kasera saya lako angka sang puluanan tabasai si sonda-sonda.
sia tae misorongna tamalisu palakna uwali. Sangarinda ni popelese mo tulenteku dia molona. Kamaseina opuang belanna kamagiangan. Ulan rosso ina anna alamu tumatangku sia langga atau semanga aku sia kaleku. Belanna samandapi-dapina sungaku. Napobua karosoan sia rondon bala batu. Tu tahu katuangku napobua kasumarroan. Moro omo tu kama bukuangku natumang salahku sia langga amintu bukungku. Tu belanna mintu to neana angku ditanda to kadake. Pondong pijo mai sama banuangku sia napoti ramban si tanda-tandangku sia minda-minda untiro na diolulalan na palayan. Napa salaimo penana tau butung tomate. Sangat intimo to kurintese. Belanna kurangi mo tu pada pokokna budak tahu. Kamata kuran tikulau sama turu ina 5. Sia undaka lalan tungka atau sunga. Apa mati kalemi kuni sande opuang. Kukua kamu motu ka penambangku. Ia tu totok kulan lisu palakmi. Rampana nak dia medisu pala na mintu walingku. Sia dia mintu tau nolak sempurna. Amin. Mati kalemi opuangku. Lako kita solar rasang dalam biat tu nalatana itu ara unaku kesalahan tajio olona puang naranuang ki puang tuolang kesipulungan upamisa patangaran lasi kamasian umpamisa pena sia sang painan sia sang uluhan di lantai nana si sola tua ungkana sa itu dia na pak kamase siapa apa katana apa ina takana sai kumua nenek ki itu misa belana kamadoan penaha siam patungang kalena batang kaleta
misa sola misa. Ia mato may mo kami si sola kami diong ngampena anta mengaku salah di olo na puang matua kumua O puang pagarimo kan siaba rimi tu katuangki. Tuang tang dipura tu salaki. Tadi pura tu salaki Ben bukan tu kagarisa Ay mo kami tu anggaki Pena aman namo toro Pagarito Ditandai tu penggauranna lako kamu solonasang tu tuhara mengaku dosa ditoleh di pemanasa sule tu kareba kemasukan na puang kumua mau pak tu tori pak dei mo tu kapatoro tintingan na sia disamboi mo tu kasalan na mau pak tu tangan rekem puang tu kakadakian na sia to tai kalando pak aduan lamba atengena Pak kaborong sun. Kakaworo sundun Dio
takuan tinggal itu katuan ta jalo lipatu lako perang itu petrona katuan baru apa puang tahun tunduina ya moto nata angku matuna siaya duka moto angku pasusi batu laulung tulindoku belan nakuis angku mua tai angku lakasirisan nalambiatun nalatanai orangi kada puang dolo maita palaku pak tunduan ta masambayang o puang sempuma mase mangka mi padi tu kasalangki apa tontong kan topaga tu tang pesan mandal ya tanga aki undungan katolinuang ki puang tontong usak kalangan ni kan laun terhimai selompok itu kadami ya merota situang kamadiungan penangki sorongin angki kirampo loko kalemi kamasaikan dika milohan ni pena masalo rampo lantai tengah-tengah ki na antak kesolonasang laun perangi laun nalung itu kadami lah atau mitulah usiaran itu kadami lah tau mi solanasang tu lam perangi lasangan la punga Yesus punga pela abaki ki masambayang amin. Shalom. Pak Abasan mak pempisan ya motu Yesaya pasal 50 ayat apa saya lako ayat kasera a. Yesaya pasal 50 ayat apa saya lako ayat kasera a. Kadan napuang susite. Paan buah ma pentalun na diona taun na puang. Na kamasay na puang ta puang kamalutean mak kada. Kumuang ku isan ni umpakatanay tutoboyo. Na pamilya na kemelambi siya na patanan tu talingangku. Angku mak perangi susi tomay pia mak guru. Napaparangi mo puang ta puang tutolingangku anna tae kumengkailing sia tae kusorong boko ku papaelo na tu boko ku lakoto untum umbambana sia popoko lako toro taki sambangku sia tae kutampun ni tu lindoku di lobo sia dititudui apa puang ta puang untundui nak iya moto anna tae angku ma tuna sia ya duka moto angku pasusi batu bolaulung tu lindoku belnakuisan kumua tae angku la kasirisan mandapi mo tuto usan datongan nina mindara tula kusi karakaran mai komi anta pada menolo mindara tula umbalina kesi karakarana melo kesai lako kaleku manasa puang ta puang untundoina mindara umpasalana amin. Sulu salanau tamu tu pada di kapabor olan puang Yesu Pak Basanta mak penduan ya motu Filipi pasal 2 ayat misa saya kosong puluh misa Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 kadang napuang ia moto ia kedeni apa kilala tete dio Kristus
Ia kedeni papakatana pak kaboro. Ia kedeni kasih turusan pena. Ia kedeni kamamasean sia kama turu-turuan. Sundumi tu kaparanuangku. Ami misa pena sia misa pak kaboro. Saat sang painan sia sanguluare lami ina na. Moi misa lami pegau i situru katuan misa ba tumatampo sangadin na situru penah madiongan pantan usanga kalena madiong anna tosenga. Nada ami pantan umpoina misa kalemi sangadin na diona duka tosenga. Palanara mi te ina ia te tuden namo lan penan na Kristu Yesu. Tumoi anna padah lah agan na puang matua apa diona tu kapada tandean na puang matua tae na sangai misa apa lana lakai. Sangadina umpabongko kalena menaga kaunan sia pada tolino anna pasituruan ni susinna tolino susi tolino sia umpama diong mo kalena sia mengkaola lako puang matua landa lako kamatean ontong pi landa lako matena dao kayu peata ia moto anna pamalangka tongan ni puang matua sia napa kamasean lako kalena tu sanga undaonan nasangi tumintu sanga. Kumua anna lansangan na Yesu lamalingguntu tumintu guntu na iya tu daona langi lalan na telino la iya tu diona lu telino. Sia mintu puduk mengaku kumua Yesu Kristu tu puang lana po malaabi puang matua ia mau tu ambe kurre semangat. Tabenda salah nasang. Matius pasal 26 angka 90 apa saya laku 20 kasera. Matius pasal 26 ayat 14 sampai 29. Tangga kadakena Yudas. Undina to malami misa tu anak guruna sang 12 tu disanganna Yudas Iskariot lako mintu pangulu tomina siya nakwa apa lami benna ke ko papeturan ni tu Yesu lako kalemi natimbanga misalaka 30 batunna randu ko to naya to nani Yudas undaka atu melo lau sorangi lako to iya to mai ya to nabunga ana tualo kapuari ni ungkande roti tanga diragi saya milako Yesu tu mayana guruna nakwa Umba ratu mipurai na lakini laum pasakarang komitu kande pa apasa. Nakuha mi Yesu, laum komi tamakota umperlambi ano. Ami pokadan ni kumua nakuha guru mendapi molampakku. Dari lambanuamu lakuni kande pa apasa sola anak gurungku. Napoko mi anak gurun naso situ napepasanan lan Yesu lako sia napasaka tu pa apasa. Ia tona wongi mo unno oko mi tu Yesu kumande sola na guruna sang 12 marasang kumande nama kada tu Yesu nakua tongan na tongan kukuala ko kalemi kumua deng ko mimisa atu laum pa Petruana lendo mi masusanan na randu ko pantami kutana la ko nakua oh puang aku raka mebali mi Yesu nakua natu toku sangabarasan no noto limang kuroko pindan ia moto tu laumpa peteron la
Inalamale na tu anak karampan dilino. Walang namang ka mo di surat tu yan na to. Apa upu alo na tu tawiya to. Tumpa peturuan anak karampan dilino. Labi pisan yakin na tayo na didadyan tu tawiya to. May bali mi tu Yudas tulang pa peturuan ni nakwa. Aku raka guru. Nakwa mi Yesong kwan ni. Ya susi mo tu kadamu. Daton na marasa mo kumande na alami Yesu tu roti na sambayangi na mane on tepu-tepu ina bendi anak guru na siya nakwa alami mi kande ia mate tu watang kaleku na mane undangkaran itu irusan na makor semangat na taduan niya anak guru na siya nakwa iru imi salanasang te irusan bila na ia mate tu raraku rara titanambaru basebaru tu di pato do belan na buda tau na potete kadipak de yang kasalan. Apa kuku mati kumua randu ketiat tu yete tae mo kulon niri uwe wa anggoro saya ko tairu na sola tu barunna lamparentana ambeku. Amin. Ya selamat sulanasang lantai Pak Basanta tentu tema di kuah lan Kristus nanai Pak apa kata anak kaboro lan Kristus nanai Pak apa kata anak kaboro den tu Pak Adi ina teraya tu butung taemun lah bisa dipakatana. Nakua apa mo dampin na paadi temme na sakiara pisa dampin na kawali temmeran na ako tuya mo to allo to temo na patirambang ki waktu pira-pira mo dadi malat ya akhir-akhir ini dan para tu salata diobalit pabay na rika Toke kalena ba atula mentuyo ba atula umbarakasusi. Pira-pira inan susin na kami te bagian makale so tahun-tahun lalu. Pira tu tau mentuyo malah din tu majelis gereja. Ya, ulang adampin na waktu rasul dampin na. Dia khusus mo sarona turai to kinalambi Pak Adi siya iya tahu Pak Adi si ruwa Pak Adi kandika Pak Adi tae susinna iya penderitaan apakah yang tidak ada lagi taranya bagi orang Toraja kau yang tatiru tu kaleta iya tu tapo Pak Adi ko buda pada adua tu biasa nalambi iki memramata nalipoga ulako natae mo di sana palipoga ko mbalik ko si pakatana mbana ko toraya si pakatana kukuha ko yan nalipoga ulako para saya mito den tunakuha ko petua ate William bayra karendenante dong raka apa akatana raka to di kuwa pakatana, di pomatana pastukan na, di po paadi. Mangka di tingayo lako, pusa kami ki. Mbo malikuwa mbaya, saba, ano libaya ala. Di po paadi biasa ko karoryang pandang. Ko tak siya mo na payambang ato temo, totoo, kumuha ko paadi, ki jo na rokuang baroko. Mahala ko kuha ko kilalay bang ato na taon 98 la.
di kuah nalambi ki masalah di Indonesia atau na krisis terpisah. Tapi ku kilala bang saya nak Indonesia Jemaah Jakarta tuh wah na kumandi taruh kia pesta taruh. Jadi daerah apa yang bang kuma ya tu rokam baroko tu Pak Adi. Kota tema te Buddha merupakan tu di Papa Adi. Buddha rupana. Kombai sebagian ke indete tu biasa na kredit. Pak Adi itu kata malah dendu kata potumangi na ulang rampinna, waktu pisah rampinna, waktu rasun rampinna. Malah ko tabe den tu di kuah ko majelis gereja na tumangi tu di sanga na kredit. Ko tadi semolampo kadai. Pak Adi lata tingonya soalnya sang apalagi ke di peperangila mai televisi batu HP kumua ko tamak perintah tu litingayo lako lama pari to ngki jona karangkan di jona katua. Nah pakilala ke itete makumua lang Kristus nanai pak pakatana kaboro penghiburan kasih. Ko tanga ya umbara sitongan nalambi ke Pak Adi na bagaimana firman Tuhan pakatana na. Ya biasa tae pengaruh na dirasa. Biasa tae apa? Tonton bangki Pak Adi, tonton bangki putus asa. Pakuku sadar makukua iyo belan biasa katolinuangku. Biasa katolinuanta tu kuasai ki. Tangya kadan na puang. Tangya dan din na puang tu kuasai ki pa katolinuanta. Yakin nala kadan na puang. Empakilala ki ko bain na tontong siya ki terhibur to. Apa ko Yesus mo to kamalaman ta katolinuanta. Nambal kuah rasakan itu pak pakatana pak kaboro. Iya, yan ta si pakatana paranta tolino ko satu bang arita suste pakara nina kumako yan ta sangina sang painam misa apainan taen nama dopena pak tu tidak ada yang ya tinggi hati yang sombong dalam jemaat tapi dengan kerendahan hati kita sama-sama hidup dalam persekutuan. Sangidan sangat raya kumua sidik kanan siang karan, si tunduan, ko si pakatana do kaki itu, apa ko si satu ori, pa lampu Yesu, kombaita atakana setongan ni kunga, napa pa adi pong Yesu tu pa adi ita, napa uwi mata pong Yesu tu uwi matanta, ya mo to nasorongi hambek tamalan telino. Ya, utole pakukuan aku atau kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia adalah isi hati Bapa di surga. Jadi isi penana kama sorokanna hambek atau di surga nasu itu anak tamalan telino. Tang abang kami kamu. Toma kuasa. To tangala naruah Pak Adi. Tumpui san-san na to nampui mintu-mintu na rampo tamalan telino. Pak Adi ita. Yang mukum Pak Adi ita sapa ayo. Nalawi sora tu puang ala di teletel lama menderita la susitolino la di hina la di aga-aga la di pate. Sapa nako kadang na puang kuma Pak Adi ita tu na Pak Adi. Luka kita ya yang apa ini? Yang dia tanggung. Belana kasalanta. Dia luka masuk saku tanga atau kumua mbona kwa ambil puang ata dasurugan na anak-anak tu tanggung itu kasalanta. Apa deno kutira itu pia antara kadinna. Masaliomi na malet de adinna tobang. Wah. Saya tuntuk nanti Apa mau tira tu na susito tu di mosanggang.
tangia titik to pangana tapnya tu kakan na lapaki kuku ami yole kakan na mau tanggung isa ba tu salah na tinde kamasalian na tinde pia kuku mi kombai susi mo tanam peran na puang to kumako ya te pa adi ita tangala tabela lan tanggungi tanga taisan siya nang ta tapi saya maton na ko seorang itu anak ketunggaan aku mah konlayan poisan mi nangkaran itu pa adi ita nangkaran itu kamasusanta nendo kangki ya ia mata pengkilala itu tiam untuk kumua dalam masa-masa prapaskah ini tanai pengkilala itu kama parisan na po Yesu tumba pa adi ina kumbayang may liku ato kenalaya makada kumua pa adi siya ye tau pa adi susin na pa adi na aku kenala makada po Yesu pa adi tayo susin na sampai metamba di ka ya Bapa ya Allah mengapa engkau meninggalkan aku kan apa ya pa adi siya kamatakuran tayo susin na matumbari mitampe na ambe Eke maari ni melendokan ni jome kaleku te irusannya te panakua natangyara pa porayang ku tu dadi pa porayam yambe. Ya sorong inana puang Yesu tarime sa abara tu diona pasanan na ben yambe na kumako na yate mintu anak-anak na to nakaboroi kita solanasang maadin nalaaba kasule. Na yamo to nanay pakatana na yato sina penana puang pak kabaro na puang intin nalan lataning kanasay ya katakala misalnya dalam Yohanes 3 ayat 16 tunaku ako temo to tu pumatuang kamasay tu sina telina na pak kamasyan ni tu anak tunggaan na di kuan na minda-minda patongan ni tak nalasanggang sangadina unlampui katuan sa lakona. Ya, tak nalah sanggang, tidak binasa. Jadi bukan sanggang biasa tetapi tidak binasa. Ya kita bahas surah Malatu tu disangka kebinasaan. Oleh ya tang salam pekadai. Maka po Yesu lamo neraka tulani kasih sangirani sisya katumangiran saya lakona binasa. Apa minta tu patongan ni lanapa katua saya lakona. Katua saya lakona barat patonan na kumako nalamate ki iya. Nalamate ki. Pako biasa kutang abang kuma nalamate siya ki ya. Yang kimahot pa pandita berapi-api malutelyo ki. Kung nalamate ki pakatani penami batta kami. Payon na siya to saki. Na utong alam ko na. Yakin na abang mo na rin masakin na rin mate. Komelo to. Apa nang harampo na to saki. Apalagi kami tumatua. Tabi lang ko, ako 70 tahun na 70 misa ito aring ko pati itong pandita jong. Jadi nenebang mo te sa haki rampal ako kale pa bersumanga ya mo pakatana to kumako tae na tampe ki ipuang. Jadi di dalam kehadiran Yesus di dunia ini kita melihat isi hati Allah, kasih Allah. Pak kaboro na pong matuala ko kita. Ya mo nanay pak pakatana Pak Kaboro sundun. Ya matola ko kita solanasang ta sorong itu katuan ta la ko puang. Babang mo susya aganta tatamuy la ko te langki ipa adi langki kamasusan langki kekurangan ta patongan ni kumua lampung Yesu tontong na bengki itu Pak pakatana Pak Kaboro. Amin. Ta rapa sangat tu ta para nanungi lantang ata baso situ pakamasian na puang tentang bengki papakatana Pakaboro kinalambi kita marupa-rupa sesa.
Amin. Mari kami sama-sama persembayangan ambe ki ida surga teparanduki ambe ki ida surga ki palakun di palaki sangami napatalo tu parentami anadari tu pa porayami lantelino sesira surga vengkan itu silasana ki kande aloyate siapa itu salah budangki susi kami pagari salana to kasalalu ko kalagi sedami orang kendroso sangadina rending pala kan dan randang kan dia tahu itu belana kamu tu lampu perintah siakapan siakamawiran saya lakona amin. Ta pada para bendan ta sabo itu kada kepatonganan turu kepatonganan rasuli tunakua ku patongan tupong matua ambek kuasa mangkam pada di langit alina siatu Yesus Kristus anak tunggal anak Tuhan tu kamatotorana penama salo na tambuk kisin ada dian ni Maria anak darah mangkam perasai pa di kapua pa parentana Pontius Pilatus ni atak dipeliang mati tonal lemak pentalung tu metok ke mata tu kan dengan surga unisong dia kanan na pematua ambe kuasa ada mainan nila saya kalau selalu nolak itu olah temate patawan tu pernah masalah ketuan nasule batang kale kasih pulungan na bintu tu masalah na ketuan selokona amin. Ngampu amatua surah manatu ule sami ambe kumomong sakasayana ungkasokani marupaka nangku patongan anak tunggana mangkadiata dogolota natua sule siapa tahu kendek suruga malabida nangku patongan benama salo makari tutu mesi solat nangku patongan bisa kombongan kunisi puluh Thomas Salo Tama dokter. Na lambiatuna latanayun sorong penomba napakilalaki kadana puang matua lama Efesus pasal 5 angka 2 nakua sia lolang komi umpa pekitanan pak kaboro susi Kristus mangka ungka masei komi sia mangka usorong kalena belanna kita mendadi pemala sia pesuru tubuh sarungu lako puang matua. Katuan malambu nang lama kurre sumanga.
Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dalam rangka pembangunan gedung pelayanan, ada warga jemaat yang mempersembahkan untuk diuangkan. Bagi Bapak Ibu yang mau bersyukur melalui pelelangan ini, silahkan. Ayam 1 ekor, silakan. Harga dasar 100 pisan. 100 pisan. Penduan 200 pisan. Penduan 2,5. Pentalun. Selanjutnya sayur terung. Harga dasar 20.000, silakan. 20.000, 20 sabu pisan. 20 sabu pisan. 50. Ya. Pentalun dipersembahkan kembali. Terima kasih. Kembali lagi, harga dasar 20 pisan, 20 sabu. 20 sabu pisan. Penduan 100.000, 100 sabu pisan. Penduan pentalun. Masih ada? Oh, dikembalikan lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, selanjutnya lagi 20.000, 20 sabu pisan. Belum, terung dulu, dikembalikan. Ya, bingung. Terung, 20 sabu pisan. Penduan 100. Penduan pentalun. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Lanjut satu-satu, Pak. Satu-satu. Ya. 20.000 apa? Dampok pisang. Dampok pisang. Dampok punti. 20 sabu pisan. Penduan 20 sabu penduan pentalun. Ya, saya sendiri. Lanjut. Masih ada lagi, satu lagi Bapak Ibu. Dampok punti 20 sabu pisan. 20 sabu pisan. 50.000 pisan penduan pentalun. Terakhir dampok pisang punti 20 sabu pisan 100 pentalun. Kembali lagi. Masih lagi. Yang di sana. Ya, yang terakhir 20.000, 20 sabu, dampok pisang, dampok punti 20 sabu pisan penduan dan raka 30.000, 30 sabu pisan penduan pentalun. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tapung itu. Ya, minggu litingoi lako la tamaki perjamuan kudus waktu ketemu bulan masallo yang matan dalam bahasa dahulu tu formulir tentang perjamuan kudus. Minggu dini mak pasaka. Mintuk siuluk tu dipakaborok lan Yesus Kristus. Ia ke minggu lasai la dipokok tu katimuran masallah. Buang Yesus kalian pasan ni lah kau nak gurun nak kumua. Anna tontong pengkilala itu kau sorongan nak kalian landa lah kau kasihan nasule lan kamalabiran kadatuan lah. Wana yadu kamarato anna pamanase rasulu Paulus la kota sarani jo Korintus susite. Bila niat tu orang mangka kutarima kalian aja puang, ya duka mau kusorong lako kalemi, kumua ya tu nabongi ka disorongan na tu puang, na alami tu roti, siya tu namangka makun resemanga, na tepu-tepu minakwami, ya mote tu batang kaleku, tu dipabengan belan na kamu, poga umi susite minim pengkilalaina. Susiduka tu irusan tu namangka kumande, nakwami, ia te irusan ia te ia mo irusan ti tanambas seba arulan raraku poga omite umpengkelalaina kemiru oi pepasan na po Yesu susitu na pamanasa Rasul Paulus la kota sarani jo Korintus dipatutun la komintu tama apatong la mintu atus ya mintu inan ya motuan na ditambay duka la umpoga itu katumimura masallo tamane turu unala katanan lang katumimura masallo pantan la tapolalan
sia tapuga ususite bunga na pantan la taingaran sia ta kuitu mintu kasalanta sia kasangganganta anta maasa sorarenge diolo na pungamatua tapak kegerisan kasalan dio mikalena lampe mala sundunna Yesus Kristus mapenduanna ungkana pai sia umpatongan ni kumua na pagari mo pungamatua tu kasalanta ulendui kamaparisana sia kamatian na puang Yesus maapentalunna masorok laun tampe tumintu kapatonganan taega ina sia mintu penggauran tang situru pak porayan na puang anta sorong itu kaleta mendari pemala tuo masero sia nakalo penan na puang lako minda-minda tu tang alalan susito ya tu kamenturusan na unala katanan lang katumim bermasallo manasa taega ina nakukaran na puang iya mato minda-minda ungkande tu roti sia niri tu irusang ketang sipatoi kasalan lako kalena sirarana puang apa pantal lau sudi kalena penan na tu tau namane ungkande tu roti sia niri tu irusan belanna ya tu ungkande sia niri anna tang pakala abi kalena puang umpasai uku ngalako kalena kena kande sia na irui ya mata tu pak pakilala lata ingalan sila tapogao untamu itu katumim bermasalah lata maki doa syafaat waktu pangimbo samalele dan tu pira-pira pasalan waktu pira-pira tu masaki lalar rumah sakit la Jolo Banua, ibu Ka Hussein Pirade, ibu Betty atau Nevan, penatua Yunyati Bandaso, bapak ade Oni Alolinggi, ibu Marta Patulak atau Makwan, bapak Osea sampai Karaeng, ibu Marta Bendon, ibu Marta Lobo atau Nek Pedi. Na dentu nalambi kamasusan atas sembayangan tu almarhum Bapak Simon ya rencana akan dikubur hari Senin. Nah almarhumah Ibu Teresia Kassa atau ibu dari Bapak Paulus Salama atau mertua dari Ibu Marcelina Pakiding. Nah tontong pematau puang. Nah peneguhan sidi yang akan dilaksanakan pada Minggu 16 April 2023. Mai kami ta sembahyang. Kora semangat puang mangkamo kami elora mirondo solanasang umpurin pakala abi kami sia orang itu kadami. Dan nopa puang ki tontong patongan itu kuma tontong kami majoren memberikan ni pak pakatana pak kaboro kelangka marupa-rupa kamasusang kitingayoy. Ya matoki mas sambayang duka lako tu anak-anak kami waktu suluki tematuang ki tulang kamasakian mi bentukai kamatatoran sipak pakatana dan opaan na tontong kanasay kumwa moy na lang kamalaman la tontong siya tontong duka ko maadioren kiyanga atau kumwa alo kitingayo lako la matana kisisola purin pakalaabi kami mas sambayang duka kan pasambayangan itu Thomas susah dan no pak puang na kamu beni pak pakatana pak kaboro tontong rondongi langkah masusana na pamisa penatu keluarga umbatu mi beni lompon itu batang rabu lako tu mi tambai marampama dan no pak puang na mintu na to lana sorong lako kalem itu kamasusana masambayang juga kan pasambayang ini tapi anak-anak pak kamasyami tu ladi sidi lakote apuang pasak itu penanda salanasangi dan no pak nete me piala di sidi la di pamatona tontong sorong ketuana mintu na tengka ke ede na lako kalemi na tontong mi paparano sia mintu keluarga sia tondok apuang kipas sambayangan duka tu mintu pengkarangan na anggota jemaat mendeta jemaat rantepau apa bang ama puang dagarang kandena dan no pak puang nang dia memintu na to lana ne makur semangat
Labu dalah sidi lan tarima ba tu na tamu ilang katuan na tonton ko semangat to kumuya te katuan tangyara menoto lan apa lan telina to sangin na ludio mi kalemi. Dan no pa puan na tontong ako semangat solan nasangi. Masambayang luka kani lako tututang pa abela mo. Opuang ba tu do pangami dikai na mama ba tu do pangami kadera. Bendoke ka matatora sa ba ta itulah sakalangan ni kani la tutang pa abela la untiro siya rasakan itu jona pa kabaro omi. Bila na yate batangkale tang pa abela mi pa bono duka mini duka ma dioren lang katuang ki. Ki pasambayang duka to may tang pa abelan mo sama pangasya puang tontong kami rondongi deno pa nalan katua mi besiapa kasolanasang tontong kasorong katuang kila ko kalemi to kumwa la tuo pa kani la mitambay pa kani nang taumikan. Opuang ki pasambayangan tu jona mintu na pelayanan la di pogau lante minggu ulan tinggal lako pasakite majelis gereja deno pa na mintu pelayanan tu na pogau la na pogau situro kaparanuan to kumwa mi ben kapatungan pasanan lompakalabi sangami selompokala pakatana pakaboro lako mintu tami. Opuang mamase lan sangana pong Yesu ki tontong rampol ko kalemi un sorongi tiap lagi tingayo la kondongan na ke kilambi te perayaan Paskah kinai makur semanga pengkilalai tujona kamalimungunon na pong Yesu deno pa namin tu na to puang la ditingayo la kitingayo solanasang situang kaparanuan ki karena seto kumua moin na masus sa tekatua la kitingayo apa ta abang atulas sa kalangan ni kama kurasumanga siampu di pakalabi kami opuang masambayangkan mi tandai kalena te rencana pembangunan gedung pelayanan jemaat Trentepau opuang mintu na lo dia mi kalemi ki karena saya solanasang tu kumua yan mi rondongin na kamon poil la mintu na tola da di melo de no pa na lamete gedung pelayanan lan di nukam pakalabi sangami na kami solana sangumpo parani pematu tetu mempaki tontong ki ngaran tetu mak parentaki randu ko jamai pusat saya ko daerah-daerah ondongan nate atu laki tingayo lako tahun 2024 la rampom kalako pemilihan puang ki patongang kumua tak mitampe tu tondoki kamu kalian pun lah tontong untiro empatulo itu tonloki la untingnya itu mintu na deno pa na lalu melo di pokok melo tu pemilihan laki tingay lako siya tingay itu mintu na to butuh kegiatan lan tondok kamu lampas sitame itu mintu taumi ulungan la tuntoy parea lalu kaparentan deno pa na tontong maling kamelo. Ia mate ko atu ki parampol ko kalemi mian tak marokan rampol ko to ngambanuang ki sulu misa kan ke sule kanidako den opa na lalangkang kasipu masusite lajokan to inang ki misa kan la tontong kami sa lang kapasambayangan siampuri makalahabi kami lasangan na pong Yesus pong palabak ki rampo masambayang ko kalemi amin. Taben dan solanasang nang laku lelean aku lelean bukan marabi siapa keboronan
solanasang malamu kami ami tuo situru kadana puang tumangka mirangi kumua lamana puang Yesu latanay perasay pa apakatana pa akamase matontongan dari mami to pasakyan na puang na puang maram pasake kami siya katirinay kami na puang mara umparangi kami lindona siya katuruturoy kami na puang mara umpatiruang kami lindo masokan na siya pasiriya kami kamarampasan. Amin. Kasiuluran lan puang. Seluruh majelis gereja bersama dengan anggota jemaat Rantepao mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta peserta retret katekisasi dari Jemaat Elim Bae Bunta yang boleh bersama-sama beribadah pada saat ini. Tuhan memberkati. Salam allo minggu lako kita mintu solanasang puang pasakeki.